Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burch iltaqa' mal-Maltin li jgħixu fl-istat ta' California fil-Maltese American Social Club f'San Francisco. Hawn Dr. Burch saħaq dwar ir-rwol importanti ta' dawn iċ-ċentri biex iżommu l-identità u tradizzjonijiet lokali ħajjin fost id-diaspora Maltija u faħar l-impenn tagħhom kif dan il-klabb ukoll qed joqrob lejn il-100 anniversarju tiegħu. Jiena wassalt il-messaġġ tal-Gvern u tal-poplu Malti għawċ li aħna gburin bis-suċċess li kisbu, gburin li ġorru il-bandiera bajda u ħamra kull fejn imorru u mhux biss nawgurawlhom imma nistidnuhom jerġgħu anke lura f'pajjiżna biex iżuruna u biex ikomplu jikkontribwixxu għall-iżvilupp pożittiv ta' pajjiżna. Il-President tal-klabb Merivella Gomez li wkoll ewwel mara fil-kariga fl-istorja tal-klabb spjegat kif il-komunità li tinġabar fiċ-ċentru tinkludi persun minn madwar iż-żona kollha tal-bajja ta' San Francisco u lil minna. I'm the first woman president of the Maltese American Social Club, which began in 1929. The community here is from all over the San Francisco Bay Area. So we have people from as far away as some live in Sacramento. There are some that live across the bay in cities like Fremont and Newark and different areas there, Concord. So many of them are here and we have all the different organizations represented. Id-Deputat Prim Ministru żar ukoll il-Kunsillieri u s-Sindku tal-Belt ta' Millbrae li tospita bosta Maltin u Għawċin li kienu emigrawn lejn l-Istati Uniti u d-dixxendenti tagħhom. Din il-belt ukoll għandha ġemellaġġ mal-Mosta.